Bona tarda, soc Norelis. Yo soy el Jorge. Y... pero perdona, Norelis, ¿no falta algo? Ay, sí, es verdad. ¿Claudia? 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 Home, ja, Clàudia, hi ha aquesta tardança? Perdó, és que el meu nòvio havia de preparar-se i ha trigat massa. Ens hem perdut. Perdó. Vaya chaval. Bueno, benvinguts Y benvingudes a la graduació de quart d'ESO. Mare meva, sembla mentida que hagin passat 4 anys. Watch me now. Watch me now. Now watch me now. Watch me now. Listen to someone that's my back. Not only 19 outfits or your keys. Though I would surely like those things if you want a piece of me. I'll just run to you, 'cause when you're near, rain is gone and skies are clear. Who wants the sun to shine when you can smile wider than the sky? Things with all night. I can't make up for what I like. I don't need to listen to someone that's my back. Just be my friend. Una piñata. Vale, jo explico. Això té un simbolisme molt estrany. Però jo ho explico. La piñata representa l'ESO i un cop trencada representa que ja ha acabat aquesta etapa i pues és el nostre futur. Què passarà al nostre futur, Jorge? Al otro.